Hello guys, what's up? Mayong hapon sa tanan akong viewers, followers nako sa akong TikTok o mga subscribers sa akong YouTube channel. Ana ko isa ka compose nga balikon akong kanta basin malingaw mo ani. Kung doon na kay silingan, grabe katabian, bisag unsay makitan, maoy ilang hisgutan. Hala tabi dito, tabi diri, bisag kinsay nalay maatubangan. Kung unsay madunggan, maoy hisgutan. Ang imuhang silingan, nagrabi katabian, bisag unsay madunggan, maoy ilang hisgutan. Hala tabi dito, tabi diri, bisag kinsa nalay maatubangan. Unsay madunggan, maoy hisgutan. Biduol na silag tanod, pero wala jud mo tahod. Ang tanod bitaw na umod, niburot ang simod. Hala bunalit puspusi bungi, kung dili mo undang sangi puntang tangi. Grabe di mo tagam matangtang ng bagang lisod na pagngisi. Hala bunalit puspusi bungi, kung dili mo undang sangi puntang tangi. Grabe di mo tagam matangtang ng bagang lisod na pagngisi. Kundo na kay silingan, agrabi katabian, bisag unsay makitan, maoy ilahang hisgutan. Hala tabi dito, tabi diri, bisag kinsay maatubangan. Ang ilang madunggan, maoy hisgutan. Ang imuhang silingan, nagrabi katabian, bisag unsay makitan, maoy ilang hisgutan. Hala tabi dito, tabi diri, bisag kinsa nalay maatubangan. Kung unsay madunggan, maoy hisgutan. Biduol na silag tanod, pero wala jud mo tahod. Ang tanod bitaw na umod, niburot ang simod. Hala bunalit puspusi bungi, kung dili mo undang sangi puntang tangi. Grabe di mo tagam matangtang ng bagang lisod na pagngisi. Hala bunalit puspusi bungi, kung dili mo undang sangi puntang tangi. Siya di mo tagam matangtang ng bagang lisod na pagngisi. Hala bunalit puspusi bungi, kung dili mo undang sangi puntang tangi. Grabe di mo tagam matangtang ng bagang lisod na pagngisi. Hala bunalit puspusi bungi, kung dili mo undang sangi puntang tangi. Grabe di mo tagam matangtang ng bagang lisod na pagngisi.